Otomelara. Što reći Otomelara? Otomelara je jedan traktor, italijanski traktor. Tu je Otomelara, to je najveća firma koja se bavila proizvodnjom oružja. Ratne tehnike. Topova. I nakon drugog svjetskog rata je topova nije trebalo već. Nekaj su morali narediti i su počeli proizvoditi traktore. I naredili su ovaj interesantan model traktora za razliku od onog Lanz Bulldoga. Oni su imali sistem hlađenja sasvim drugčiji, vidite, a to je zračno hlađenje. Imali su turbinu i jedan cilindar i pali se tu na ovaj šlajf, ne? Na šlajf, ima jedan cilindar. Pa ležečki ide, ne? Nego škaj. I šta je, može se ove, vidite se može gume stisnuti skoro se mogu... Zelenavo. Evo, to je 58. leta je taj traktor. Bila je jedna u u Srbatsku smo kupili taj traktor. To je blizu Kalo. Farmar. A to Švicer, to su 3 generacije Švicera. Djed, sin i unuk, to su proizvodili traktore. I ovo je najmanji Švicer. Evo, to je najmanji. En cilindar. A 15? Ne. Možda ako unije pa še manje, ne bil. Mislim da je 12. 12 sad. Ne, taj 15, ali mislim da je 12 najmanje. 12 najmanje. Može već en cilindar, ne po cilindrima. Dobar, to radi ti si tako. Ovo je man, isto dela, man, traktor dizel i on je tu jedan od većih traktora, ovo je mali model, on je naš F1. F1 je, čisti isto funkcionira perfektno, imamo jedan mali problem, je minjač. Što zna ostati u jednoj brzini. Pa se onda moramo malo gnjaviti. Tu si to. Pločice su. Je, samo to ne je. Ali fenomenalan traktor. Taj traktor je, mislimo ga, ovo je baš ono, za ići s njim i raditi, to super je taj traktor. Traktor koji smo naredili malo restauro, pa smo dosta delali svim tu, sad smo stavili nove gume, to je taj dizel, naš Porsche. Ja uvijek kažem, ja uvijek se šalim, sad sam uzeo ovaj drugo auto, stari Ford, i sam rekao da imam stari Ford, ali imam u garaži imam 2 Porschea i Ferrari, sam rekao. To je ovako malo vidio. U stvaru jesu 2 Porschea, jedan je taj dizel, super, to je veliki taj. A ovo je sistem Porsche, to je Algajer sistem Porsche. To je 3 cilindra. Taj je 54 leta. Algajer, 54 godina. Ali sistem Porsche već. Sistem Porsche. Taj je kupljen tu blizu Pule. I ima novi kuprung, novi hidrauliku. Evo ovaj naš tajer. Ovo je radi žaba, ovo je perfektni traktor žaba. To je perfektna žaba. Talijani ga zovu, isto ima interesantno ime, znači on nije žaba kao ime, znate da je štajer, ali Talijani ga zovu Tataruga, Tataruga je kornjača. Znate, kod nas se zove žaba, a u Italiji kornjača, ne znam. U Austriji pa kako vide, kurčnaucer. Vi znate da treba svako jutro to? Da se maže to? Da. Gažite. Tu možeš svako jutro, ne počneš, pošto on nema maze. To je bilo mjesto za kantu, vidite? Ovo je nosač, vidite tu? Da. Tu je nosač, ne? Da. Tu je nosač bio za kantu. Kantu za ulje, da se može mazati. Daj mu pouna, viš. Dobro je, zahvaljujem za kako se reče, tehničke detalje. Ne možemo sve znati. Da se treba sudjelovati, ne? Zato treba to. Evo vine. Evo to, ovako ga imamo mi isto, samo nam je čovjek umro pred 2 godine. Evo ga, još Sada je 12 kon vine, mu Boris isto 12. Dobar je ovaj. A ne, ovo je 120. Ne, ovo je 122 tip. To je 122, ovo ima 120. To je 122.
Evo, 122, a on ima 120. On je poštivilični, vođeno hlađeni, A ovo to je je... Mercedesov motor, ne, to je... Nije, to Ne, 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 on je zračno prejem. Mannheim, Alternator gornja. Mannheim. Ja, ono se ni važno, znaš ne motora, pa to je. Isti je, isti, samo on ima jedan cilindar, ne? Ja, taj zračno prejem. Zračno, ja. Isto, ja. Još ima sada le turbincu da nosi pola. To isto ima tu za... Ovo to vole izvući, to treba izvući to, ne? F1, a tu je, ovaj je dobar, F2, ali kažu da imaju sve isti cilindar, taj, da može sad, ovi cilindri, taj motor je super motor kao na redu. I ovi drugi traktori koji imaju više cilindara, da uvijek je isto tako da Ne. Daj video. Ja, tako to. To isto kao kod djetorja. Djetor isto. Samo cilindre. A ovog trebamo restaurirati. To je šta dojc? Da, to je stari dojc, dosta je rijedak je sa ovim kotačima. Čak i u Njemačkoj ga nema puno. Taj je ostao u Slavoniji, da se pravo rečemo. Ostao u Slavoniji kad su vukli valjda tehniku i tako. Evo, Ukrajina i Bjelorusija. Ovo je bio u fabriki cementa u Magu, a ovo je bio u Roviju. Ko je to? Ruski. Ali Nije, došli iz MTZ. Srbije. Nima Jermina, makar kitnica. Tu je imao ekstra motor za paljenje, a bila su ti si traktor delo u fabriki cementa u Magu i poslije ga je kupil ga je za doma. Mi smo ga palili, mi smo radili s njime. Mislim da je... Dobar, a ne? To je koliko, 60 folija? Da, sigurno je. To je naš Tomo Vinković, hrvaški traktor. To je... A to je sve italijanski bili kod nas te licence. Schranz Clayton Shatterhorn, šta to znači? To znači da pod Austro-Ugarskom su se oni udružili Englezi i Austrijanci za tržište na svijetu. Su imali monopol za te vršilice i druge land mašine, ne? A Lady Shatterhorn, taj Shatterhorn danas u Engleskoj više ne proizvode te mašine, nego imaju muzej, veliki muzej od aviona. To prvi avion i muzej avijacije. Kako znam? Zato što je taj Shatterhorn koji napravite muzej, on je umro u Drugom svjetskom ratu, a inače je napravio prvi prelet iz Engleske u Indiju. I bio je vrlo bogat čovjek, išao na te utrke avionima i putovao i tako. I u Drugom svjetskom ratu je nastradao, a familija nasledila. A jedna ženska iz familije, ona je se udala u Austriji i kupila je sad nedavno kuću u Istri. I bila je tu u našem muzeju. Kad je vidjela Shatterhorn, ona se njezino djevočko prezime, i onda smo se malo sprijateljili, ne? I ona je rekla da će doneti druge godine iz tog muzeja, a mi kad budemo naradili poster, plakat, da će staviti u njihov muzej. Ovo je jedna slika, vrlo interesantna slika iz 1924. leta, tu iz Labinci, to je selo vidimo ga preko, tu, 5 km odalje. Vršenje žita sa ručnom vršilicom. Sa ručnom vršilicom. A što je interesantno još? Tada je bila Italija, imaju talijansku banderu. Zašto imaju talijansku banderu? Zato što pod Italijom Mussolini je naredio jednu veliku, kao, to je 24 leta, propagandu, da svi siju žito. I to je bila bitka za žito se zvala, La Battaglia del Grano. I onda su zastave i tako, to je bilo ovako, više onako politički. U Poreču je bio institut i u Kopru je bio veliki poljoprivredni sajam još 900 i neke godine tamo. 910. 920. I na takvim sajmovima su se davale nagrade. I evo to je još jedan stroj koji je mogu pogoditi vršilicu, to je lokomobil. Agregat. Ja mislim da je to isto taj dizel motor. Minken, ja, Minken. A mi smo sad nabavili katalog, došao sam do kataloga iz 1911. godine koje je izdalo
Austro-Ugarska i Beč i Budimpešta. To je sva proizvodnja njihova, katalog proizvodnje koji je izašao za jedan sajam i u tom katalogu je tu bila slika ove vršilice i sve karakteristike, koliko je ona koštala, koliko je mogla napraviti kukuruza i tako dalje. A gdje ste to dobili? To je bilo skupa s ovim traktorom. Gdje, tu? Ne, u Hrvatskoj. U Hrvatskoj, ali ne tu u Istri, nego to sam dobio jedan prijatelj, da, tako je. Evo, to je taj McCormick iz 1924. leta i on ima interesantan sistem, evo vidite motora, da vam samo pokažem. Šta je tako? Ovo je blokira. Gdje je golub, no? Se vidi radilica unutra, znate, sad ću vam Imamo i tu čovjeka. Samo sam skipnuo! Vidite kak su radilice unutra. Ovo je motor, mislimo restaurirati i pustiti pogled. Jer on je kompletan. Malo mu pali. Da, okreće motor. Da, okreće se.